Queridos Reis Magos, Melchor, Gaspar ou Baltasar, ou o que este de garda, este ano intentei ser un buen entrenador. Gritei con moito respeto, e ata recollín os petos limpios, pero a miña fe esgotase. Este final de ano foi un inferno. Din ás veces que hai que creer nos milagros, pero é difícil cando o teu porteiro suplente ten alerxia ao cuero. Fóisenos o capitán, ademais viron os London Boys. Non pido ningún xoguete, pido un milagro, que volva a orde ao equipo. Firmado o Mister. When you love someone but it goes to waste, could it be worse? Mister, dixe esas pisadas de camello que había no campo. Iban para o vestuario. Colleche esta miña pocema, se me Que non, que eran pisadas de camello. Ou dun cão moi grande. Eu non vin iso. Sí. Seguro que me traxeron os guantes de Aranzubía. Como moito entrarían así. Aí o tes, trouxeronche algo mellor. Unha lección de humildade. Mister, Un regalo. So this is Christmas. que pedisme un amor enganchable para mí. Abre. Pedisme un amor enganchable. Bueno, non puse na carta, debería, pero... Vou enchatala, seguro. Vou enchatala. Rafa, joder. Buongiorno, príncipe. so this is Christmas. ¿Qué? I hope you have fun. Pero ti non estabas enmirado. Moito frío, os espadas no pelo. A tu café de máquina deste campo é mellor. Chicas, sí. O mellor regalo do mundo, grazas, May. E agora se tivo gañar, pero... Dame os guantes. Veña, a entrenar. Sí, pero... Hasta la foto. Coño! For weak and for strong. The rich and the poor. The road is so long. And so happy Christmas.